Salam oras marita saluna damang denang nani holongan itu harta Tuhan Yesus Kristus ha anggi 05 nahu paribot saluna mai tatahe ruasnya KBP mana dia pena terjangkau channel nami ono kamanginang sahok mata benami hita saluna parasa ma dihita rak majul hita mangarata-rata ede pada minggu di hari Minggu di tanggal 27 Juli 2025 masuk mahita kamanginang tu minggu napo-nopo dung Trinitatis tangi yang mangidohon haluaon doa memohon keselamatan imatop ini minggu tak kamanginang rak mahita mabukan perjol buku denta tara-tara masih nomor 132 ayat 112 ditambah ayat 5 rak malu utame situa R wah sinamora oh Tuhan Yesus Raja Napa doa 450 walu kamanginang 450 walu ayat sada ditambah tu kurang lebih tiap kamanginang mana batuk bah sada tambah tolu namanya untuk kamanginang nomor 175 ayat 122 Bina ni dosa
kamanginang 210 ayat 34. Nama Yusan nomor 240 kamanginang ede liturgi tangiang hatopatai ale amanami ta mulai san notasina mana kapar rohahon. Solo mi re 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 fa 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 mi mi me do 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 re me me re 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 me me fa 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 me me so re 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 me fa fa me
tang kamainang luar biasa tibona namangiu 300 lalu baru dapat muna buat 320 ayat sada 2 soalnya mahir-mahir tangan Sol, sol, mi, fa, mi, do, si, do, re, mi, fa, sol, mi. Sol, sol, mi, fa, mi, do, do, re, fa, mi, re, do. Sol, sol, la, la, sol, mi, re, sol, si, la, sol. Sol, sol, mi, fa, mi, do, do, re, fa, mi, re, do. Sama jolo jalan bibir waktu dialah kami. Oh tinggal mau terlupa di mana tak kangen ni. Pulang matu Tuhan Yesus si palu waktu dimi dan ditulah kuna damul buat nasa dosamu. Nungalele mosa sona gugana sarami sai terpojok di langgar hudi akadalan pulang matu Tuhan Yesus si palu waktu dimi dan ditulah kuna damul buat nasa dosamu. Naparku di mata buka 622 kamanginau ale Tuhan nasi roham dihami marpamuati maroham Tuhan di dosa nami ale Tuhan saya pargogoi mahami mangaradoti lomoni roham di mulu nami lifestyle di homa Ale Tuhan asiroam di kami marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asiroam di kami marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asiroam di kami marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asiroam di kami marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan saya pargogoi mahami mangaradoti lomoni roham di ngolu nami. Ale Tuhan saya pargogoi mahami mangaradoti lomoni roham di ngolu nami. Ale Tuhan saya pargogoi mahami mangaradoti lomoni roham di ngolu nami. Ale Tuhan saya pargogoi mahami mangaradoti lomoni roham di ngolu nami. malah teman di tuarta malah teman di tasaluk na kamanginan songoni majolo di ujung ni parguruata di partikianon saya nggak marlapatan kamanginan parguruaton koron bisuk nang habsar tita dan lahu mangideon ede puji-puji itu kata lahu pamorahan parbino tuata khusus jaka dong aku song leader asa tetap semangat tetap memperhatikan nada-nada di buku deton asa sesuai itu netar surat di buku deton so ini maka manginang kurang lebih di paridon nami
harap dimaklumi. Sampai jumpa di minggu depan acara yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.